Aquí el alto Ashuk hermano Tak. Un mensaje más. Tachandik discos mandal di kakwaltike. Lisha yo tike. Y sigue chico poj ta milenio. Pero es una cosa chandik le kakaltralione. Hadi chapanelne. Takashlan kopne Tribunal de Cristo. Y es puta tael. Buch utich chapan vane. Pues kakwaltik Jesucristo. Segundo a los Corintios 5:10. Di texto etik buch ka diktal dakel dike. Nabil siya. 5:10. El abil ko si chan. Yun me kota pasel kotoltik bakak bahwan batik bakak iluk satik tibuy chapanban di Jesus. Talas bakak iluk satik kotoltik muyuk buchu lom noch bayak iluksat muyuk buchu lom noos bayak iluk yelo batvans batas tohol Jesus mo kotoltik para que elbat para que shich bestohol tikusi ets pase mi leklas pas o mi chaba leklas pas. Entonces Lilione Shayal benoshelugne shbususet cholole chelab ta chapanelu. Soli hich ta bukara yalugun. Shbususet bata chapanel. Ham shitonos ti libros toque. Skel batis bien kusia bi batsik. Skel bat. Miha de kusi leklas pase. Miha di kusi chopolas pase. Wote chopo la paz. Wote lek la paz. Y magnos, hoy juntamienta Romanos, sundi Pablo 14:10. Es putatael. Si chalbodita 14:10. Ankucha al dicha kelbes mul te achile, chachapan te achile. Chabak sa chayel ti achile. Porque ha hech ti vinikli anslis babanamile. Le doch lekil vinikshi. Le chabalek vinikshi. Y bakin diskaldige. Le seguro machayel spate. Oja seguro stas kuslehal maliyan le. Win hati kusi shal mali vinikeriamse. Higo ya chalbotik dine. Ankucha al tibo chak el ti kusich kotas to hol ti achile. Ankucha al tibo ocha tuhwane cha bahwane. Cha bah ti achile cha kelbes choplehal ti achile. Si maugnos tukikne, sino que kotoltik shilione. Kotoltik bahwan batik bakak iluksatik tibuch chapanban ti Jesus. Kotoltik la bakak dikta ileksatik. Ditakaslan kope porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Kotoltik la. Kuchal un entonces tichux bariskop kakwaldikone. Mi bot muyugon o chahake, mi muyugon chahak bebae, o muk chahak beriskop kakwaldike, lex lox kotol. Pero milak elekne, chux ba. Chakal botalabay. Bulis chux ba. Lies la shakildik, shihbusu se chbakak ta ilel kamteldik. Bakel kusi pasoktik. Solel sea mi leklapas, sea mi chaval leklapas, yun babak telelasat. Pero stali, takaslan kopne stalis contraparte o ne? Stalti
Ti contraparte, ¿no? Kusin. Tesalonicenses. Tesalonicenses 4:13. Era Biblia Sherbotic 4:13. Pero, ¿qué dicta 16? 4:16. Contraparte ya. Tika jualtique Jesús. Tichik distotic Diose. Spastal mantal tabinagel. Chloktal yechomal eal. Yun totic Dios tabinagel. Si uk yechomal ye kajualtik Jesucristo. Si uk tiyo que si chlok iktal de tabinagel. Ti bucho chame mik tas venda kajualtikone. Ahora te preguntan, ucha aldi hanot kushik ti buchu uno batel kajualtikone. Ucha aldi muk kushik ti buchu muyuk uno kajualtikne. O buchu chopo las pasne. Ucha aldi muyuk kushikne hasta yo creo que es nada tik maldasne. Usi horas kushik ti buchu muyuk lek ets pastas babano milne. Slahem to milenio. Kuchal di slahem milenio ni mimuyuk chak te ire yam telung. Kuchal di muk chak kushih ne si muyuk tok el bi yam tel ni. Kuchal yo hano kushih hano chak kushih ti buchu. Uno batel kakwal di Jesucristo ne. Min muyuk sa esta tribunal di yandik ne. Haik me tanatahon. Y todavía hoy otro jun. Primera a los Corintios 15. Pero snu promechaba skoto egni. Skote buk oshaegu. Chichololets bakaktik ta ilel kam del tik. Y hoy trostos li chalwatik ta Primera Corintios 15 one. Pero jado mi bot la jamano pene. 15:50. Shichalne. Liecha calvo shuk. Kun skos mandas totika kwaldik. Pemuyuk buchu sha imas. Ali bekete. Ali chiche. Mumesh kota veinteynel. Tibuts pas mantal tika kwaldik diose. Mulesh kota veinteynel. Tibuts pas mantal tistotik diose. Ahora, Timismuskota 20 en el ne. Por eso, solo porque a veces muy con the hack tik belu que oyuk to muchos hack Leone muy uklachkot tibuts pas mantal distotik diose mali bekete. Malich muyuk lachkot. Beket ich muyuk chkot. Kusit kotas to hold totik ne. Hlom chale halis alma eshi. Halis chulele. Hlom chales tokone halis espiritue. Y kol chulel chibaltajone. Kotas to hold diose chulele shihun, pero almas tunesun. Otas tohol Dios, pero espíritu chihun stokun, pero chulelo nos las tokun. Pero como muy ugonda hak tigegone, so leki alux kotolu. Alma tikskot mi chihunda vinike, lek kaitik. Espíritu tikskot mi chihunda vinike, y lek nos kaitik. Y hoy otro listoso ne. Acá el venda me obuyo chamne. Me obuyo vais bektalte. Li puchulis begdal chinos betike, chabios betike, pelikusis tunyun distotike, lischulele, bachata vinagel. Basta vinagel skotos chulel. Tim, buchus lahone. Ahora te pregunta, escucha, ya galas que tiene, cusitistas tihboni, bachas kotol da vinagel. Yuno no epkusis kan, tihno pentik, timiyuno nos ta
Tihti no pendige. Micha vale oktok usta hakti kutibuge. Lex kotol. Pero mi kaibetix merolne. To cham no pendigun. Chi 8 titas hakelun. Segunda Timoteo 4:1. Segunda a Timoteo 4:1. ¿Qué era Bill Kusichal? 4:1. Hoy kustas kuban masuk tas vendatika hualdike. Chiuk tihtok maneh kakwaldik Jesucristo. Que junca kal. Tames chapanti yalams nistabe. Tames chapanti bucho kushulikem. Tames chapanti bucho chame mike. Kalal mi wulta lokel spasti mantale. Talasta chapanel bucho kushul. Talasta chapanel bucho chamim. Pero las digon, lom ko kusihtalun, lomne mux kusihtalun, lomne chakusihtalun, pero helemsas bektal sutalun. Lomne muyugtos chakusihun, la gemdo milenios chakusihun, uchaltanatajone. La yal Pablo, talas chakusiskotol. Y tastati de kelelne, lom chakusih, ta Mital Jesucristo, la primera trompeta, canal Timim. Vuelta que la segunda vez con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo, entonces, pero mi chava cuenta, cuchal dislomco, los muertos en Cristo para resucitarnos, ¿ne? A ti yandik muerto, ¿ne? A ti yandik anima, ¿ne? Como que chukul da bukalal ti mi chava cuenta, ¿ne? Chukos baigo. Ichkak totalaba masun, takaslan kope, hasbi contradicción. Yakal, chukul, mustituj. Uchal ti mustituj, ¿ne? Porque muy yugonda condon dictas titun ne. Al altimi hoy ta con don dictas titun que tiene que tastak titunen. Alibuy chukulne. Baskel diga Bill, Apocalipsis 6:15. Apocalipsis 6:15. Que era Bill Cusialo. Tiahvaleletik tabanomile. Timuk tikil pasmantale. Ulegetik. Tombanegetik. Hoy su elik. Yun pasmantaletik. Pasel tamantaletik. Chlik snacks baik. Tibuisha kalkalton. Smaks baik ta ton, smaks baik ta chen. Ita shalbigun. Teke bits, teke chen, teke ton. Pishun, mukun. Muskuts kakal, mati buchung. Lechotol tastrona one. Ja Jesucristo. Ahora te preguntan, kusits pas abetel si muyug do HM da tribunal ne. Kusits pas abetel pishun na kun muskuts kakal shine, pero kusi ora esta chapanel un, porque slik abetuk ne. Ha te titak, wo tikta hak beh batik, kucha alti ba yelans chukwen liskopios ne. Kucha lislik ta abetel ne. Hoy 1:7 te anda Apocalipsis. 1:7. Naka tolach total ta vinahel milok tal ti Jesús ta vinahele. Chinbil tastal ta tok. Skotol sa tils ta takelel.
Pero tihbahman taletike. Ti buchulas mukchunik timantale. Buyuk lumal. Kusuk opal skopohik. Spechleh banomil. Slik abetikuk. Tas tohol ti Jesuse. Porque mushkut kakal. Eputatael. Peti pregunta kusichich hakelne. Kusits pas abetelum. Si muyuk to nakatotslok tal davina hel ti Jesus ne. Muyuk to chotol tas tribunal. Kusits pas ta abetelu. Entonces, imaognos. Ali la shakiltik li Tesalonicenses 4:16 la shakiltik. Teila yalbotik ti animae chakushik mitzwenda kahwaldik chamen batele. Kusi ora esta chapanel ti buchu muyuk chuno kahwaldik batne. Y otro jun, 1 Corintios 15, primera a los Corintios 15, verso 51. Li'e jun mukul lo'il ayeh. Muskotol tikuk cham libinike, muskotol cham libinike lianse. Pero hoy tabucho kushul style. Pero kalal nakatos loktal davina helti Jesuse. Tameshel. Talaspas transformar. Ni siquiera chotol dotastrono. Nakatos loktal davina hel. Talaspas transformar. Talashel. Kerabil kusichar botik ta 52. Le muhaluk eli muhaluk madiskot heluk libini kelianse. Halahe kuchal hmutzel satik. O matzel satik kusichaval bike. Tahmutzel no sé. O matzel no sé. Helem saus libini kelianse. Transformación. Pero mire, ¿cómo dicta esta transformación? Kuchaldita. Matzel no satikto. Helelotiko ne. Si muyuk elbachkaitiko si las pasne. Muyuk elchkaitita tribunal ne. Kuchaldi chukul tiskopka hualdiko ne. Y kuchaldi muyuk onda hak tik hute bugegne. Kuchal muyuk da hak betik li Biblia ne. Kuchal. Leknos kotol. Bachata vinahel shis koplal nakatochame. Kotem dayonton. Y los labalska cuenta bune. Skotol buchus chame. Bachata vinahel shis kopla. Skotol di buchus chame. Bachata vinahel. Entonces, kusisatistas tigbetika hualtik mital por segunda vez ne. Epkusiskan lo iltael timiyunonos tastunestiku no pendike. Pero mi las caebetix ham, las caebetix melol, scops mandal de cajualdike. Hebreos 9:7. Otra cita que Kabinostik eptabilta, Chanostik eptabilta. 9:27 y un según Pablo a los hebreos. 9:7. Que la vilse. Cognosme cham malibini que liance.
Mereyauk. Mi bay ti bekete. Mi cham ti bekete. Muyuk buy chim o shimbelta. Kohnos. Kalal mi chame o mi valle. Cham porque mi muyuk con las kuslehin mateliscop diose. Vai porque junyon donibat. Las paspas del tipo kalal pasión ti mandaletike. Cham da kerelun, pero tas pasat Dios ne, na caballo. Pero mi muyuk con las kuslehin ti kusichal discop Dios ne. Mereka digon. Cham tashkildik dibo otike. Pasat Dios ekone. Chame monos. Nakakushul tose. Shvigwentosat stek o silvano mile. Chamem shaonos tas pasat kakwaltik. Ahora. Usisha ti mi bay batel o ti cham batel ibinik nili ansone. Usisha mala malaun. Hashon mala bet istohobilne. Alili chalne. Hashon mala ti chapanelne. Pero la shakaldik. Pero shasat da jujot. Muyuk bushavil mati sobre chakushis total, pero esta chapanel muyuk porque mi chakushis tale directo shakush le bateros y staukat. Mucho no muyuk ali staos kotikush le bateros y le teto mukul milabil. Epsotabel da kalostik timikushul yista ele sobre el chique. Ta shoho bal no kakbaldik chlach. Kusits pastit chlach ne. Si muyuk esta tribunal. Mux esta chapanel. Mi ham no pendicone mi hermano. Scan bo odita ham no pendicone. Mi ojamonos no pendicone. Sud kutikabil ti bulilhiko dictalne. Ti hamal chal hano bo otik muhna kuchal. Ora si hamusna egon. Kucha alti sorel. Jotos batikuni no pendique. El hábil teita 5:10. Ti segunda Corintios buris liko taltas likem. Li persa skota pasel, kotoltik, tashi kak iluksatik, ti buts pasmantal, buts chapanwan ti Jesucristo Echalya uk, muyukusi chukul, milekla pasem, transformado chaliktal, yunons babak telelasat, chbakak telesatik, transformado chikot, butspas mantal de Jesús. Ahora, ti bucho no muyuklek, ti las kushlehine, chbayak iluksatek, 1000 años después, bayak ilukunisat, ichayel shas makos batels, kelos batel. Muyuk chayel timi ham de no pentik das chicken tailiscos manda kakwaldike. Ahora, el habil segunda parte, takashlan kopeshichale, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muyuk chayel, hanobo dik joto tashkaldik batelu, liak hamalchal, Batyak iluksat as tohol di tohmanek manuaneje. Tashich bes tohol uyelan etspask al kushul toshe. Yo creo que tohamal hanobo di joto tas lo que es betix merole o jotos lo que es betix merole. Ja deli problema. Y jamalak yalo. Ula yelan la estas babanomil. Almital Jesucristo, nakasha tambesat, nakasha chavich bestohobil, sea lek, sea chabalik, litz tituns tuk, libuli likotale, muy chukul. Hoy juntamiento Juan 5:28, que la bil cusichal botik Juan 5. Arisco bioseto jamal, hano mi botik, behanti holko ondike. Kaitik tiku si chal botike. Ta 27 si chale. Tiktotik diose la yakbe yamtel. Tiyuni kereme. Tiktotik diose la yakbe la yamtel tiyuni kereme. Que ja Jesucristo. Kusi la yakbe yamtel.
de hacer juicio. Le dio autoridad de hacer juicio. Hashay comem de yoktas com Jesús. Chakbot kushlejas batelosil o chakbot chayels batelosil. Kusi chiyakbotik. Ha hoy de yoktas com Jesús. 28. Liema ogyun sorel tokusil la bal da tatita ayel o takelel. Na ohtik siya noos, skotol tibuch umukahtike. Chaibik yechomal ye Dios. Hichon salyago, tibuch umukahtike, ta shaibela yechomal ye totik. Pero mi cha chicken daone, ma ogyun sore, chlok tas kotol, mo oh. Ma og chlok tas kotol. Teta 29. Tibuch uleklas pase. Chak me chavata 29 ne. Wo tinos litak yom tix kotol. Chakushitas kotol kaloktike. Kapal slok talmati kaloktike. Mo. Li chak malita verso 29. Tibuch uleklas pase. Chakushital. Kuslehals batel osils keloh batel. Lekamalu. Mau yung kapal chakushital. Jala tibuch uleklas pase, chakushital, kuslehals batel osils que los batel. Tibuchu chabaleklas pasone, ja eplas pasti chopolne, chakushihekon, pero chayel chaskelohekon. Muyuk chayel, mi hermano. Es que vos dictas kaptik, vos dictas yom dictajun, vos dictalos mi Kol chakushital, chololets bayak yam tel dialuk sayal benose, so jaket sialuk, pemoho, lie, yuno no chakal, kuchal bulihlik o tal texto tignase, chukwanyiluk, muyuk chukwanim. Hayan obo otik, como jotolis no pendik bateme, y como mi muyugon buyu chal boticone, hechasal, y lek no no chkai digego. Pero oyuk buchas hake, ha to tek eldik mistituh kundik. Oyuk buchas hake, ha to tek eldik mimuyuk yakalotik. Pero qué bueno yakaldahnoptike. Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. El abil kusichi albotik, ito lekhamalun. Mikai betix ham, mikai betix merole. Shichalbotike. Ha shames kakalil di kakal tanali Término takaslan kope, término presente. Ya es tiempo que el juicio comience a la familia de Dios. Di kakal shvikmun satike, tatek betik yos hispano mile, el bilotik, buchotik. Milek chapas o michabalek chapas. Ano katahon? Entonces, Timi primero que el bilti chuno la geleti buchu ya cogió onda suenda cajual de que el bat lex paso chaba lex pase buto kalal kota lo el ti buchu muyu gono chak yon ton likusis kupin litotik diose. Hermanos, mi ham no pendique que el bilotik ich bilda venta kusilla kaltas pastik kujunka kalchi hecho tix ba osis ba banomil. Maog yung kuchal epstabel da chano tike. ¿Sí? Maog mati sobre bocol dos tatat unela bili diose. Maog mati sobre a ver kusi eplas pas, kusi chabalek las pas. Mi gestos vigun satike. Hadas noptik a la próxima semana. Hadas chantik a la próxima semana. Mi gestos vigun satike. Das chantik el libro. El libro de Dios a la próxima. Mi gesto es Big Winsati. Entonces, Hano mi ham no pendik. Hano mi ham ya yo bil kundik. Tiene que chkai betik kusi chalbotik maliskos manda kakwaltik. Shlach shabat ekonondik. Eclesiastes 11. Shlach shakonondik. Likusi bale ha timi las kai betik shams menole. Likusi bale ha timi menel. Tihan batik, chicken tatik. Kucha yo ka di yo chuks bay.
Pero como mi muy conos, tahak behbatik, mi muy cono kusich ayandal da holtik tahak dike, pues te chuculo. Pero mi yo no nos tahak dike, tiene que estituk malis no pentike, skolda otik malis totik erika hualdike. 11.3 y un Eclesiastes. Liet skola hese kuchar petsukte, le que algo más comportate, pesate. Kuye lancha estas baba no mil. Pero mi chacana melza no un tema más. Unes baba tak no chacapotal. Alis pesate. Buban kalal skocha na, kalal ti mi muyo kono yosh. Mi muyo konos unul dati wo. Tekel da kelel, pero takin, six mu kom take, buban skota loke. Melza no un tema. Melda no un mensaje. Tajetos lecta lo que es el un tema más. Petsta te chicopo. O iscom, o yok, pero takin. Y oyuk petso ha visto con lek yosh, tajaldabo, lek chaksat. Oy chim, diferencia, jame gesta se estivini clianstajón. Ahora lida Eclesiastes 11, verso 3, que era vico si chalo. Si chalone. 11.3. Alitok. Le chupilta vinajele. Noch shayalel. Usis kota paselu. Muteu kot sakchay. Muteyuk chupulya lel di toke. Ite chay de davinagel. Mo. Millono chupul ya lele. Tiene que chak talbo tas likelal. Porque escolta talbo malitoke. Junte tahne. Chibal. Lispets te Tibul lombatele. Tibuy mi si norte sokolvina hels que los batele. Musa me kusiskutik stotstal tibu puchul kote shbata sur. Tajots male kakalis sokonvina hel. Musa la kusiskutik shloktal da norte y shaktos babatel da sur. Ta shokon vinahel, mustak. Si mishit inil kot lom tite kota ta norte, yunjate como. O mishit bata sur, shokon vinahel da hot, teisha como. Mukus iskutik. Hot obut inil kot, pero hoy mintik, tispesta te kaktik batel da norte, mita ta sur, tinil kote, pumul kote o bach batele. Tibucho bata norte que mukusisas kutik hoy bindik kak di badel da sur. Ame hech libini keli anstahe kone. Ti millono chopole estas babano mil muklas kuslehine. Nakasan sumala besto hobil. Mi bulda lokel di tok maneh man maneje. Mi bulda lokel di kakwal di Jesucristo Nakahaonos. Kich betik stohobil tibukalal lihecho dix babanomile. Tohamal timillonos las kaetik smelole. Pero millonon doch yakal dis no pendigne. Yuno no mushamo. Wala que kaibetik ham. Kaibetik smelor. Likala las konontik belchabels kosmandastotik kakwaltik. Buyugnos oyo kosukcha chikindaik. Y ichbix. Bendición kakwaltik. Le que el alta